Hadian ba ka jilla baro ka wei ka laki ka anna ka jingdawa ban penkala thama ya ka reservation policy ne ka baha thungkam thungjam bat ka roster system ne jingpen bet renti ya ka thungkam kat kum ka baha thungkam UMLA ka jowai uwailat miki shilla ula ong ba dei ban pendu no ya ka reservation policy bat pentrai kam da ka prapho percent ya baro ukhasi jantia bat garo. Uwailat miki ula ong ya ka ne ha ka jelang play ya ka jaka hikai su jan ha jowai ha ka arwai terek yayong. Uni UMLA jong ka jowai constituency ula ong ba na ka liang jungu sngo ban ong ba lada unyo ban ya keren hayeng dor baru un yang ha ka nongrim ban pendu no ya ka reservation policy. Ula ong ru ba kaladan karai jong ka yeng dorbar ba hakli du kari Supreme Court ba ka bahayo kam yo jam na ka benta kanu ka judgment riu kam dei ban palat ya ka san 4%. Ula ong ba lada bakla ban penkela ya ka reservation policy kan bu jing ya ka roster system ban ngila ban du ya ka pra 4% kata khasi jantia 4% bat garu 4%. Uwailat miki ula ong ba kamdai ka basuk ban kala thamai ya ka reservation bat ula ong ba lada la ban pen kala thamai kamdai shu ban mi kino ki jinat bat kadai ka ban long an ka bapura ban bit ban biang lang baro salon sar. Ula ong ba na kalyang jungu usngau ban ong ka babiang kalong ban pendu no ya ka reservation bat ai baro khasi jantia bat garo unya kun prapho percent bat ubat tebet unyo ya kakam. Tengah kembu ba yang ngalo kilo victim hiti por wa prapau ar prapau 5% na hiti por yang ngale mputik dawlo na bios Henry yang dipli kita gilok negaro teki somehow san dasyo uyo tengah lo wino yi temon ko man close pa tangwa entok busuk umuntu uklam me ira ai gale klem detik chuai ka background demian ne ba ada ra ai sira ne pa ilek stang ni ga problem do kan ni unang kong le mi ga roster ni ba ile hey por assembly ra ba ada ban ye ni ga reservation policy mana ra ga reservation policy teruk mi ga roster te kam ti pi kwa kam ga jing khana ya pi kat kam ga ruling yang ke Supreme Court ongo no community should get more than 50% reservation but we are enjoying 80% as of now. Tela da baklai ga ton ro lada mentunga push ya klem tip sam klem mudo ye nam ye ne lada em ban chitaro ne kata ga pra phau jo yoi kate yo san how you kene san phau kate khasi jantia karo tento bosu tani te da ma kwa kun tui bi di kan ro tiba ya kaman kate bon di yo pigo man desperate yo man mutmo siang tho ba ye te jinge ile yo ba yi tang i in kam minong wi man ho jom mai em kamu tibi yo kelam yang kata kenong rim kawa mayo sasin dia le to bat ka untuk dia buan ran dia complication DVD aku dan kalian yang nganga tengah ye nya lo ne gesni go daura apo assembly le yo kelam to wa mayo sa open do ya reservation dia kani go 40 let it be 80 for everyone in Meghalaya ini kini le start baru en yo berapa persen baru le start kasi yo kasi berapa persen le start jantia yo jantia ngagate kenong rim yenyo ngagate kenong rim budaya pelang te kate to kam jing punche stan ne liam yo nga kam pri kon ro yo la ne gesni kate to kuju kacak kam jing punche